Yaitu makan jalad atau losya raki buruk na wali ko wani jumai. Karena memang kan ada. Kan nabita makada setiap malam Jumat ruhnya orang muslim yang telah meninggal itu dikembalikan ke kuburnya. Makanya ulama kita itu ziarah di malam Jumat. Yaitu ampai papor kasih wani Jumat minalo matareka. Pak manasang ka nalulong akong makiro. Jadi ini penting. Makanya iya na to ampai pabu bepa na tau dulu deka palasay. Andre na deka palasay. Selain karena memang steril dan juga memang karena doa. Jadi makanja manang sinin na pokokna idi to mani makokoe yang gak biasa nih. Tapi angka bahayana. Ia kolese ice de pahan nate wai bahaya. Ia na tu ampai ya kau pandrita pajokai madeceng tapi ia na sandrot tamaiwi makasolang. Nah, ia na tu namanya ka soko patan rupa na pake mak dakwa na runtu isandro na pak bantu turuai. Itu nih gare. Masalah nih tu. Masalah nih. Dupai na pake masam pajang. Iya tu dupai pak de pagaga sandro komayin ang kameman na tu dupai. Waktu namo pa nabita ang katau mate na suroy nabita mampatudupa. Supaya iya rumpun na dupa de na metade bauna. De na pada ko parfum. Iya tu parfum etade bauna. Dan bisa ditekan. Iya ko dupa de na metade bauna. Tatta itu 5 wangi dan itu bergelombang. Magi na wangin na. Sitongan na harumannya yang dibutuhkan. Pamakade nabita. Iya tu malaikae na poji agagama wangi. Tanya rumpun na. Apa ya kena rumpun apa aja na dupa tapat tu motor Pixar banda tapa jalan ngokelo na pintu tagas ya katal lupan no ni rumpu ilalang kon itu namanya katau salah paham nasa rumpun na je tu dupa palatui padahal makadami ya na dumpu na dupa nang kabaw na masul yang tu na poji malaika na malaika mi tu cata isinin na decenge mo pigaw ayam itu mapalatu na alay si polo nasa rumpun na dupet palatui salah-salang kita nih cede bawal lesena ini ilmu yang harus dipahami pak jadi iya tiya deupa tak dengi itu maka na mapatu dupa memang ulama-ulama kita komelo matarawe mapatu dupa magi na patu dupa nasaba salain de na dape na mo malaikat juga suka napuji malaikat anu mawangi yaitu ampai nabita namu 2 jam purana lalo naisate kada nabita pura lalo kapang kamu pibauna onro saru na nabita parpunya itu yaitu si makun raya de na wading iya wangin na makun raya lena mi bami mau pole lalangi de na wading masu isaliwa bauna paangka hade sa podai maka dayanang ka makunray na parfum na mawi na tanya muhrim na mimawi tanya lakay na maka dosa na yato makunray pada ko bersih na sibawi ito tong mimongi parfum na yato bahaya na deni yate makunray lojoka yate mi mawangilada ko jokay apa iya turone kung kamawangi tapamatan na ito di nakadage rumabo tapamatan na milalakin ripole makito tapahangi di makunray apa ya tu napura na wacara matan niya na niya ko sorimon rin makadapura na tu podapo ngalina to miya tu makado ganrusu meman di jadi ini penting jadi saya ingatkan nih makanya di ia tu minyak wangin na makunray nampak tapi tidak berbau makanya gincuna matandra tapi dia nak bau ia tu syaronewe berbau tapi tidak nampak nang karoani mak beda ega anu baca na ia tu komate huhe jadi ini makanya saya wasiatkan ini maka iya tu batena tau pandrita rio gamay pa suku memato
napakya semanang ang kacede takalay wingerang apa iya hati tuko kampok ipake hayaro termasuk yaitu penentuan hari maka dasa angka sumakanja langsung na bali maka dekong ka makanja berarti ka maja tanya asoy maja keadaan ngemi tabahang ya barak na walengi contoh kahe botolo iya kuya botolo elay risari way rinong makanja tapi iya kuya lisari anggoro botolo kamaja atau anggoro ay ko demo patapahangi walengi contoh lain iya kuya rotola lorong yo kuero angka sumimma na lolo kuro makasakang sinin na tau laloy na to mana bitina tapi iya kuya tola si wali de gaga aga madaripaw makadaja mo kuro lalo majati ro lalange tanya lalange maja aswemi pato yo kuro maja dabahang ya logat tani rewa loko kamay angka narampe alena pangulut ta Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi kataupan rita yasa Sayyid iya kumakadita Sayyid barati ara Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi angka kita noki kan sunna Jawa surur makadai angka tu aso hindari makibuah acara mapabuti ngaja sakangnya aja nokoro betongan na sukura aja nokoro meko lete bola baru aja nokoro meko men patato bola aja nokoro kega Rabu terakhir makadaki di Capuraba biasanya yang kali nggak to apa nola pak galung yoko dena gugu ko Capurabai iya miroi di kasalahata nasaba nasange Sayyid Abdul Hamid Al-Qudsi tau pandrita lopoy pahikma maka daya ko aso arabana pacapurang ulas safar 320 abalana patur po nga latala pole lohun mapus lokula lino itu pada Rabu terakhir bulan Safar tapi cica misi tahu hanya di bulan Safar selain bulan Safar itu tidak iyo po di sinin na capur rabae majamanang ko di kasalahata tanya to aso na maja tanya aso maja yeroso rabae terakhir bulan Safar makanja cuma kabatulan yeroso masamangi na paturun na po nga latala balae pole langi nasabari denolay tayero asoy tanya asoy denolay tapi karena di situ ada bala yang diturunkan Allah pada di maka daki kata pite meki mulai yarong kasumasakam patok-tok kadala binihindari namo manide panatok kita pito lalo kamana jamuki la dimilese makito makanya la dimui ko aja mujamai mereka makiro itulah yang dipakai orang tua dulu cuma kadang ngidi jadi masalah nasabadena pelai maka daulasya garoyasa sapereng napakai mana nasa pokok na sinin na Rabu terakhir majamanang napasala ni tawe salah memang padahal dasarnya ini ada ya pak ya tuat-tuat yang kemakanya pak ya ko jumai maka datay majako ele di na majako ele makanja mi ko macawi majumata we tate sa pulosi dito makanja apa onron na no malaika pole langi untuk di hari Jumat makiro makalimonrin na tujuh Mai malisa latu sebelum asara coco ni apa asara pinarewa itu jadi makam itu cuma demi napahang makanya kalau dibaca semua hadis ternyata iya nanasa ni waktu makanja apa iya konoi malaika pak baraka angka gaga tatanang insya Allah salama kuwatun na saba malaika milaw doang
Yan na to ampay ang kadua, watto makan jala da yon rin milaw doang. Imon rin na subo, pataw tate apala so belum subo, latto imon rin na subo, sibay mon rin na sarae, latto sa belum mangaribi. Tapi aja tau sakay ko macala ni matan na soe, papisoy majamay. Nasaba masumanan ni jingnya ko to. Untuk masompa, karena dia menyembah matahari. Yo pwede na pamanang imasu anak dare, apa lain mita sunset. Lakunro. Itu nih kale. Padahal itu larangan dalam agama. Patamay anakmu. Aja mo sure macule ko macala ni mata nase. Sasamu aja mo biarkan ngita gatung. Apa yan nadapi mga ribi sasamu. Non rigi makalicubu. Yan na to na madari na pakete. Mampat di arona na langsung mati. Itu jin pakaian. Yatem memang. Makadami tomatotari lo pemali. Ini ilmunya sebenarnya. Angka mana pak? Tidak boleh sandar di daun pintu. Aja tersandar ke daun pintu karena itu menolak rezeki 40 hari. Aja terbuka jendela sampai selesai sampai sudah asar sampai maghrib. Na sabaon ron na tama jinge. Na kunri itu dale. Aja mo sari kawan niwi. Ya kome ko masari lebih baik boleh saliwang musari lalang. Aja mo boleh lalang ilaw saliwang karena malaikat rahmat akan keluar. Kamakiro. Biasa kata masari boleh lalang saliwang ko pintu itu. Iya kawan itu dia na boleh lalang saliwang. O kuyolo na pintu ni na sari lalang. Napa na pulong ko tilalang. Nasaba makademagay. Dia na sumalaikat rahmat Makito. Ang kamana to pa disangan na ba? Aja mo lulukang yung wajuju mo pakewe. Magay patapuloso na dali mo itola. Siulas sa puloso na. Ina to ang madaring ka to mabalo na sa pura si Jema lomo-lomo dali Magi na makundu-kundu si. Nang kamana pantangan na ijama. Deni lisari bempay kawan niwi. Ibiar kang onraway elokbang. Dena may madeceng ito. Itu ada pak. Imam Sarnuji, kumakanin kakakita na. Coba gari buka kita na Imam Sarnuji dalam kitab Ta'limu Ta'lim. 27 agak-agak kunrui dali na tawi. Termasuk itu jakai kong kapolo isina ni pake. Dia namanya madecenya itu teh. Jaka sipo. Maka nama itu tomat-tomat dulu pemali. Padahal itu memang tidak boleh. Itu ampai tasak na nabita, siwak, kidi sikat gigi, jakai lalang, si bawa cambing, si bawa cila. Jadi begitu. Itu sunnah. Tapi aja na jaka polo. Kamana pak? Kamana ilmu na? Saya baru dapat kemana ngimala dasar. Bahkan kemarin saya ada itu di buku cetakan Lirboyo itu. Kemarin dosennya Steinbone kayak minta ke. Saya bilang, weh tak dampangi ka Pak Kiai, saya tidak sempat beli. Paya tiak makalasya. Ya kalau aku toko buku na manipi-nipi bo na hais. Lau baca latu selesai napa dewan liwi. Akan na lawali na lawala ni Pak Disagan na. Iya po mikirnya may pakai marogi. Dia na cocok ko din niyala. Jadi ko baca na tatalupulo milampa. Lau patama ko to. Ya tanatama na wisa ni kada yesa na lautaro ni kada nawala ni Pak Disangan aja na walibo na. Paano mo ya liris sa to ni? Tapi kemarin dia tanyakan, kinribo na Rostas. Kamu maaf, saya kemarin itu kan di Pacitan ambil itu. Buka dan kecil bukunya. 40 lebih halaman. Itu santri Lirboyo kalau tidak salah yang menulis. Jadi memang termasuk itu 10 Muharram. Kayak mana tuh? Melipas sero, melipat tapi, melipas sering. Ternyata ulama kita dari dulu menyampaikan, ya nang kapasari mo li 10 na Muharram, mo pasandre ko pintu mo pangoloyase mo yaro didina, ko pasari didi, ko pasari gamma, mo pondrease gamma na, ede nandre ko parama. Jadi, yo kumanang itu? Jadi, itu negara. Ulama-ulama kita dulu tahu. Apa ternyata kemarin Gus Kayum saya buka ceramahnya
Ternyata ya tu 10 na Muharram, na mo bere-bere, ko tumapuasa to. Na mo bere-bere pa, angka ko kita binatang-binatang pada waktu itu berpuasa. Sebagai tanda kesyukuran. Idi isuro ki mapuasa, maka dia nabi tato si ko idi, ya kung mapuasa ko 10 na Muharram, ya dampengang idosa na sitaw. Sitaw. Ya ko mapandre ako 10 na Muharram, lay papade apalan na ko na pandre sini na ko mapamule-pamulan na latu capana. Makitu unroy ka na palan na, ya tu ampay isuro tayo mapecha. Pecha aga. Pecha 7 rupa to. Iyaro 7 rupa palok ko na binu. Watun na talalino, 7 rupa andre na pendre kolopina. Nas watun na pajat talapas 10 Muharram, melo nasui cede mana mani. Nasaba ako mana mani sunna pa barasan na. Yan na to nilodong. Po tapagan na ka nga. Ang kay wawaku melo manre na din na siya ganre we. Turun la parinta. Sinin na niya to 7 rupa pa pasipulungi. Napamunaso mo pegay wena. Najapuni na pa na katutalulap pa kukurangin na baca. Yan na nabaca tau pandrita makadaya ko melo ko manaso na cede warra mo na mega tamumu. Kamoy warra mo baca yaro katukoya napamupalin na gana nanre tau yato. Demi o pagurong yaro. Anche tau seke kimato. Ayato na pake na bino. Magi na 7 rupa. Nasaba 7 rupa memat. To andre na pacio. Magi na ancha jipecha. Nasaba mega tau meman re na cede mani. Sehingga isuro pegay wena. Ya kung kagagay naso na mega wena. Yan na to ancha jipecha. Tapahan ni. Deni suroi mapecha. Isuro mi mapandre. Apa iya ko mapandre o koro pada apalan na ko tapandre sinin na umana na bita. Mapamule pamulangin latu capana. Jadi ya di tau sogi aja tapecha. Magi pena tau pandrite na sure te mapecha. Apa iya pecha cede modalana. Cede modalana. Ya nangka kaluku si batu. Gola cala 2 batu. Kemudian warra si setengah liter 5 tau dena puraiwi. Ya na tu apa makada apecha no. Dena mega modalana na wadi ko mapandre. Memudahkan dalam agama. Maka namagi na pitus tas. Padalang kahadesa na bita. Maka dia nang kaandre 5 rupa ni sigaro. Manca jelasan niya to. Na 5 rupa na. Yati ampay bakita nga kamandre acara. Na dia na 5 rupa. 7 rupa ha. Padahal kahadesa na bita. Yan na 5 rupa na andre sigaro. Dia na natak de racun na to. Dia na nule malabur begitu menghindari. Tapi dewat yang imandre acara Andre Muki Haidi. Maku itu sitongan na makanya ulama-ulama kita dari dulu itu paham. Tapi ini sama kadaya kuyateng ite mapeca mesa dena na pandre. Sehingga na pataru mega to makada bida sabab dena pahang. Maku ye. Jadi saya ambil istilahnya sederhananya begini. Maka iya kotoma guru agama aja muna tapatoma pasala ko de panilolongan. Apa iya ro na jamay tau matoy riolo. Deje tu na pumakada iya ro na jamay makada na jama bawa de gaga pagurui. Cuma ang kami lese. Jadi na manasan ang kasisala gamay aja be man ta curi. Tapi ako dito pag-aga makada isapay gare. Aga hakika na cuma mega mito de na pahangi. Na jama bami. Iya ko wani jumay mapatuapi ko yawana de na di. Matanraya naman di juma. Mapatuapi ni. Na pamala aga na tariyo ko ro. Gola kasi. Nanca jidupa. Olilase. Apa mawangi mana ya tu? Napa mapabitaw? Nasa aja musalay mani boleh ko ni Jumay na. Onro natural lah setang. Apa natengi lo kajoka na onro boleh makanja ibadana. Paya ko ni Jumay tak buka pintu na langi Makiro. Ukon itu ampai suruh monro makasibiyang. Dena lo kajoka. Dena majawan ni Jumay makanja mi. Cuma natemi kajoka.
Iyo po na mo rin, makoko, makade, hey, wani Jumay. Wani Jumay, tuliya miro, wani Jumay, nasang, lemi me, napigaw. Tapi di sana mariaga. Karena itu masih dibolehkan. Yaitu sampai termasuk itu berhubungan Pak Bu. Nah tepat tentu tuh agama. Kenapa tentu? Ya kau tahu pandrita matika. Ang kami matau tu naisang. Imonrin na loro makan jalada. Gotomelo jajia ngangana na maturo si kola agama akibua imonrin na loro. Atau yolona atau imonrin na subuh. Apa yan ko tumulan ro na natako jaji. De mo pasi kola pasantreng elena meto may mapasantreng. Iyan na imonrin na isa makibuay. Ya kumuan tarelo pasantreng madari lo yolo ilatu boleh na pangantara na. Ito, jadi yan na de mo didito ngang iyo po kumakibuay imonrin na loro. De na marajing malongo mo patujo. Nasaba siyang kami mangi. Makiro, akatana. Ina to ampay kahadesan na nabita. Nasa nga pero makanay kahadesan, makinabita. Jika engkau ingin masuk ke dalam kamar ibu bapakmu di siang hari, ketuk pintunya. Itu isyarat. Demi na palampuin, nabita makadokor makanja. Istilahnya, iya meron na intin na ro. Makadaya tu ya sang agama, tanya tu basang pajange. Namuya tu Andrewi patamay to agama. Namuya ro jama-jamangi patamay to agama. Yan na tu ampay. Namo tu bolatay di ogi de to tapada to tau magi na sagitiga. Pangata na. Ito? Yo po atu bola natin natakipaturum mi. Yo pwede bola tau ogi tu ngay makohe. Napalirin na 5-5. Kode na papa. Magi na 5-5. Itu 5 waktu sholat. Anak kadenya itu dia gagan nak bali. Ganjil manang. Namo tu tunabak na. Ya kode na sera 10 sidi atau 10 telu. Tatana ni gare paki buah bola juwe. Natau pandrita mana podangnya pamage na siya ko ganjil itu na puji pong Allah Ta'ala. Apa yan nakada nasa iya nakataw bola na 10 tu nabak na maponcho sungat tu. Napitawi. Namitawlada hamate. Ipanya. Mako itu. Inapatung kamanang nasaba. Yan na muna bita mako to. Masampajat tomate ko pagan na italusap. Itu ganjil. Jumlah na pagan na 40 tau. Paya ko patapul itong kawali chidio ko to. Nakalipatan 7 tu manasa. Pitong ngaso jajin na te akikaywi. Ya kode mo mampo koro pagan na tambay pipito. 10 pa o koro mo kikay. Ya kode na ko 10 na pade mo pamusampa. Tambay si pito. 20 sidi. Umuro na nanae 7 taon sure masampajang. Untuk menghadapi 7 tahun berikutnya. 10 taon barasay. Nasaba iya mo pasame ko 10 na taong malomon ito na jamo ko 10 na pa 20 si di taong magbaranja dewasa nito lian nito si pa na tambay si 7 taong salasay makuliah itambay si 7 berarti 40 iya ko 40 itang lumuro na tawe pa na de na sogi makoleman ito na mate o koniro maladasar makada yanang kataw madeceng umuro 35 na madeceng mataru ya tu tapi yan na 40 umuro na namakaman itu kehidupan na namopek ko bate na makalicho makareso eto 5 itulah yang ditakdirkan bahwa maku itu kehidupan na gang kamate yin makito yan na ito nakada Junaid al-Baghdadi na kataw 40 nita ngumuro na namiga mo pamasalay na jaman niya madecenge malabimi ko mati na kutuoy nasolangi man niya Elena aja mo tatarsinggo nga sekoniro palabangangi mamagi-magi na pabarakay po ng Allah Ta'ala akhiro kalam Allahul muwafiq ila aqwamit thariq. Salamat.